Hakim gitu nantinya mancing kabut mangkatlah rapi-rapi lah. Aduh, mangkatlah jam saki mah suganan nang loba. Nah, oke lah dengan cacing heula ke sawah. Lah dia ya halus sih amat cacing mah kayaan cacingnya aya iya. Oh bener nih andi cacing lah lumayan lah aya terus main oke ge halus sih lumayan cacingnya dia mah yes lumayan lah. Nah, guys lah cukup mangkat lah. Pak, tahu. Oh, rame ya. Masuk Mang Duhil. Sip. Jadi penanganan kita langsung gitu. Pakai sendal bebas, harus, Pak. Arab irungna geus bekah ya menang kapan. Arab. Nuki siar. Tarikin. Duir, tarik. Hirum nang hir, duir, tarik. Bantuan hir. Cepet, cepet hir. Bu. Umpanan po. Yuk. Geser dah, balik her. Yuk. Balik, balik. Her, boynya lauknya air.
mana keuhnya tebarengit deui coba tayangan teh manukna her tangan manukna tebarengit itu ya teh isuk menang-menang itu tuh manukna tuh endi tuh dahan tuh endi tuh manukna tuh oh nang manuk nang endi itu dahan cicing gua gandeng ya ini boy tadi dahan itu ada lumayan nak menang sakit mam ayah si budeg ya si anak kecakin yuk ayo benang kan manukna ayo ari mamang ngagetkeun bae kumaha benang acan malah kukur gede anjir aduh kan bener ieu mah teu benang tadi benang gas payah balik dah ayo dah ari mamang geus di mana biasa terus mancing menang teh mancingna menang lumayan saeutik tuh na ember nya dibelem atuh jeung dibelem belum penting bet lah oke siap manggung aya duh ayo malah bislah mang balik heula nya siap ayo Hen yuk diisuk dan menang manuk digejakeun aya dikukur angkut dendam we cok dendam yuk deh dikagetin we deui gandeng yuk yuk kayak mau rada jauh lah jauh aduh kan nyegat yuk nyegat yuk kali itu jangan kali itu aja ayah tuh lagi tempat udah berangkat balik sudah duaan bedanya tadi orang sorangan anjak tah di beda mana dah ini iya di dia oke ayo nah ini mas dia di dia mana ya makan di lembaran Suara kan dek, ini nggak kurang lauk nih. Kayak budak kayak usulan. Ayo, kalau barang deh ya. Orang rumah bos rasanya. Aduh, bikin senam jantung gimana? Aduh. Menang mau bentuk. Menang ya. Ayo udah balik dah. Balik dah. Digoreng dah. Goreng sore mah. Kukur terjadi kumaneh lah. Aduh. Makan besar kalau Karumpul kan ya.